Uru rugo rero duhereye mu gikari tuzamuka tuje gutya n'aya mazu gusa ariyo kugenda. Ubu aha ngaha twahereye mu gikari, ukaza ukagarukira kuri iyi miyenzi. Ubu ni ubwobo tuwarete bari bacukuye mu gikari, bigakomeza gutya ni ibumoso. Iyi nzu irimo ubu hano ni mu gikari. Aka ni akagorero karimo kagabanya. Ubu turimo turagenda tugana ku muhanda. N'iyi nzu nayo irimo. Nguru rero urugo, amarembo ngaya, urugabo n'unguru, uragenda. Inzu ni iyi ngiyi, uru ni urugo, iriya nzu yo hirya ntabwo irimo. Twinjiye mu gikari cy'imbere, uru ni urugo rwayo. Washaka kuvugurura yavugurura, ukabona n'urwo rugo. Zirimo n'iyi, ni mu gikari hayo. Ushatse kuvugurura uganisha inyuma wavugurura. Iki ni igikari cya mbere. Ushaka ibisobanuro bihagije 0778403995. Iki ni igikari cya mbere, iki ni cya kindi cya mbere twahereyemo rero. Kuri WhatsApp ni 0788403995. Nanone ushaka kuri Tigo 0728403395. Ushaka UPI yayo n'ibindi bisobanuro waduhamagara kuri iyo nimero tumaze kubabwira 0788403395. Iyi rero ni inzira isohoka muri aka gahanda. Umuhanda niwo tugiyeho, twari twahereye mu gikari. Aka ni agahanda. Amashanyarazi murabona ko ahari, n'amazi ni ugukurura itiyo. Aka kayira rero gasohoka ni aka ngaka kajya ku muhanda. Umuhanda nguyu w'imodoka, uyu muhanda. Umuhanda nguwo. Ko ka kayira kamanuka kajya mu rugo. Ubwo rero uwakenera kumva ibisobanuro bindi yatuhamagara kuri 078840